Skemer daal oor die klein KwaZulu-Natalse kusdorpie, Leisure Bay. Die humiditeit en somerhitte het oor die kuswoud kom lê, soos die wasemende walms van 'n draak se asem. Dit is die rede waarom die plaaslike inwoners die omgewing die stadige kus noem. Beweeg te vinnig en parels sweet begin oor jou uitslaan. Vir sekere inwoners is hierdie soele weer een van die redes waarom hulle hier woon. Die welige tropiese plantegroei is hulle sfeer en hulle verborge skadu's speel plek deur die dik ruigte. Dit is die tuiste van die Ipiti, die Zulu naam vir ons blouduiker. Die blouduiker is 'n delikate, klein bokkie. Sy stokdun beentjies dra die gewig van die klein geronde lyfie met reuse oë, goed aangepas vir die somber woude waarin hy tuis gaan. Oor die afgelope paar jaar het 'n nuwe stel oë die kuswoude dag na dag begin fynkam en ook goed by die omgewing aangepas. Dit is die oë van Yvette Ehlers-Smith, 'n PhD-kandidaat wat die skublouduiker bestudeer. The colour blue is actually the sheen of the fur. In the most southern population, so the ones that you get in the Eastern Cape have more of a greyish blue sheen, so that's where they get the name from. But they have little preorbital glands, and this is what they use to mark their territory. So quite often you'll see them rubbing up against a branch or a stem of something, or if they meet each other they'll come and use these glands to scent mark and associate with their partners. Die Ipiti wat in hierdie woude rondswerf is 'n geïsoleerde bevolking. Hulle neefs is meer wyd verspreid en word regoor Sentraal en Oos-Afrika aangetref. In hierdie omgewings is hulle algemeen en hulle getalle volop, anders as in hierdie afgesonderde stukkie gebied ver onder in die suide. Hier is hulle getalle aan die afneem. The last two South African Red List assessment both classified them as vulnerable to extinction. So this means that in the last 10 years their numbers haven't increased. It's rather worrying that we're not actually finding them in the numbers in the big nature reserves, and they're actually preferring to coexist with humans on the south coast in coastal villages. Die Ipiti se dieet bestaan uit afgevalde vrugte, blare, blomme en stukke boombas wat deur die woud se blaardak in hulle omgewing voorsien word. Hulle lek ook mure van die woudvloer af op. Hulle is geheimsinnig en versigtig, alhoewel hulle ook nuuskierig kan wees. Hierdie een het met 'n pietsende stert geïnteresseerd nader aan ons kamera gekom en die wit onderkant van die stert kan mooi gesien word. Hy tree nader, neusgate wyd om die lug te ruik. 'n Alarmfluit waarsku teen gevaar en die Ipiti wat bedreig voel, laat 'n katagtige gekerm hoor. Na die eerste versteuring maak die nuuskierige paartjie hulle uit die voete, terug na die veilige bedekking van die woud. Die lewe is alles behalwe rustig vir Ipiti. Suid-Afrika se kleinste bokkie staar letterlik gevaar van alle kante af in die gesig. Van roofvoëls wat uit die lug uit aanval tot stroopers op die grond. Die drie grootste gevare vir blouduikers is eerstens habitatsverlies, en dan ook die stel van strikke in bosse. En derdens is die jag van blouduikers met honde is ook 'n groot probleem. Dis alles gevare wat die klein bokkie elke dag moet aandurf. Alhoewel die skouspelagtige kuswoude 'n ideale habitat vir die blouduiker vorm, laat sommige inwoners hierdie alreeds beperkte tuiste van die kwesbare bokkie nog verder krimp. Dit is hoe die woudvloer behoort te lyk. En dit is hoe dit lyk nadat dit kaal gestroop is. Die plante groei waarin Ipiti vroeër skuiling en kos gesoek en aangeteel het, is weggekap. Al wat oorbly is die kaal, blootgestelde grond. Stripping of plots is a very difficult thing to police. Often it happens before you're even aware of it.
Mostly it happens when we hear a chainsaw and then we all go rushing or furiously to see what's being cut down. Die epitiese oorlewing is nou van die klein bewaringsgebiede wat langs die suidkus opgeskiet het afhanklik. Hulle is met die oog op die bewaring van plant- en dierelewe gestig en word deur plaaslike inwoners gelei. The biggest threat that they face is development, because that happens often with people who don't have any regard for the environment in which they're developing. They cut down trees, they clear their plots to a point where there's virtually nothing left. The PT leave. Stropery is 'n groot probleem in die omgewing. Craig Hoskin het vir die afgelope dekade of wat die taak om strikpatrollies te doen in eie hande geneem. To date, I've probably found 90, 100, maybe more blue darker in snares. You can really just snare a blue darker, put it in a bag, and walk out one of these little coastal towns and nobody's any the wiser. Obviously angered me a bit in the beginning, but kind of I think you almost get conditioned to seeing it over and over again, and so eventually it just becomes a job to remove as many snares as you can. Because they're so territorial, they'll use the same paths and they create distinct paths in the forest. They use the same routes every day. It makes them quite susceptible and easy to snare. Strikke is nie die enigste struikelblokke wat die klein duikertjie elke dag in die gesig staar nie. Vakansiehuise gaan gepaard met veiligheidsomheinings. Quite often we've had blue ducker that have been stuck in fences, especially the little the world mesh fences that are 50 by 100. They get their head through there, get the horns hooked in there, and then battle to get there. So they have injuries around their necks, lose a lot of fur, and really struggle and are very stressed when they come here as a result of being caught in a fence. Domestic dogs, bites very often land up killing blue ducker because they're so small. Especially when you get a couple, 2 or 3 dogs together, they generally tend to pack and then they hunt. Along with holiday makers come their dogs, and often these dogs are not kept within the property, so they get out and they chase the buck. Omdat die blou duikers sulke klein territories het, as die hond of honde hulle jag, sal hulle die hele tyd in sirkels om hulle territorie hardloop, want hulle wil nie uit hulle territorie uitgaan nie. So op die ou einde word hulle moeg of hulle word ergens vasgepen en ja, dan is dit maklik vir honde om hulle te vang. Al verkies die epiti om tussen ons te leef, blyk dit dat blou duikergetalle besig is om teen 'n kommerwekkende tempo te daal. Hulle oorlewing hang van ons optrede af. Hulle enigste toevlugsoord is die kuswoude wat vinnig besig is om te verdwyn. Wanneer jy weer die laer liggende dele van die suidkus besoek, doen jouself 'n guns en stap met die boomlanings van die dorpie waar jy tuis gaan af. Jy het 'n baie goeie kans om Suid-Afrika se kleinste bokkie te kan raak sien.